Edi asomo. DL News. Yamamo akwaba Afrika sebono enchiremu enyin Ghana mampeni John Dramani ma make say no ode ose ayoyo make so bono homoden ede nensa akwakwasha mram masebedwafo kwa asetena ekwadwen hwahunu se o maga na yatim sese no kamia akwa de se to bi ho no mu asabe akwakoye beto bekuma o ma yatim no sabe emfaso biara nya de ebi wasokram na Ghana fo bekaya emra Ghana mampeni John Dramani Mahama Enfempem mienu ne de nuna abato mu no obono homoden ekonto abom ka kire Ghana fo se oba to bi ho no betwam momen ye ho tomato efise sa to no enya de a ebotemamufo kram Ghana mampani kire mu se eto ne bi ye betting tax we ememu na ne je hu ye pam ena afinso yi living so adwuma we wunya adwuma bia we sika de wakantum na so na wo sane sika mo bia na abana da na mayete unti Ghana mampani hu se sabe emfaso ni sunti obetwam ebie nso emission tax we wisie to abana da de ban so mampeni kirem se we nyina yade amu akurante meka se no tontentan Ghana mampeni de ne sa hyamla se mla we nyina no obetwa to we nyina nim na Ghana mampeni ka se no kirem se wo hwa bo hya hodo wo hya Ghana fo no waka esini pempen se yanka nkire Ghana fo se ne seka kame we ndie enya sim kuma be bodwumaden pa se sebe e papa chat ko jofo so nyom back for good be bodwumaden ye pande Ghana fo yanta na chefi se ensema do kan wadi super papa ne sentem na ne de wade ne sa hya se be ye adwuma to do abanda dande baaye no watwa nyinam se hunti Ghana foi efri na ekọ yi levy 10 time betting tax yatwam emission levy so wisie tons Ghana mampeni chese watwam de cent ye nyina da ye mo yensem efama Ghana mampeni be ma obo da kasa ne so do so me ye ne mu nkire mu no enie. This is the electronic transfer levy repeal bill. That's the famous e-levy bill. I'll proceed to sign it. Okay, I've just given assent to the repeal of the famous e-levy bill. Now, this is the Income Tax Amendment Bill 2025 to remove withholding tax on winnings from lottery, betting, and games of chance. This is the famous betting tax repeal bill. And so I'll assent to it, 2nd April 2025. So betting tax is gone. Now, this is the Emissions Tax Repeal Bill. So, Emissions Levy Repeal Act 2025, Emissions Levy is gone. This is the Earmark Funds Capping and Realignment Bill. This is the bill that caps the GET Fund and National Health Insurance Levy and moves those resources into the consolidated fund. We promise that we'll take the capping off, we'll uncap them. And so this bill uncaps the GET Fund and the National Health Insurance Levy. So the Earmark Funds Capping and Realignment Amendment Bill has been assented to. So it means GET Fund and NHIL will receive the full amount of their levies. Promises delivered. Any awoti Ghana mampeni John Dramani Mahama Yento akase abone so na ye running mate edema eye MPP amanyoko no won fimpim yenu ne aduonu nan abato aye to sanso no ye nkane eye mrahye edema menhia south eye Dr. Matthew Opoku Prempre eko eye Edum Blue Light baby a eja no eto ye no ewo ye Central Business District enu Okumase asentime akoye omadoye kese pa na bra eja no esi ye no okoho no kwhye omobo se yade obeboam se ne ebeye eja no ombetimi esi awie na adwadifo a omo eye Edum Blue Light omo stores etimi hye ye no eyade no mu charge adeoye papa person se pin crampo no omentimi amfa into Dr. Matthew Opoku Prempre kwa no akomo 50,000 Ghana cedis sanso no amomo cement bags eye 500 se ne ebeye beboa no ombetimi esi eye omo stores no sanso no hye omobo se eye menhia south machebedwani common fan no obeyi mu 100,000 Ghana cedis e the amount se ne ebeye a eno so beboa wom no metimi esi stores no entem ana all two eye dwadifoni na afo so omomode ana omonka mu humbom ementitimu embom ntem se ne ebeye a ntem pa so stores no ombetimi ekukuru e de asiwo. The same MP's common fund with the Sikapa
Let's go find you. My MP, Nhyiraba South Show. Said, let me tell you. And then it's 100,000 cities out. I'm in your own 5 day more. That's a day. And if the friend that the just for it around, said the bay will be to me. And this is Adwoa. So say, I'll give you. The unemployed politicians. That's also, kind of so kind of sad. Yeah, let's go to 50,000 Ghana That's I say, spend the new year there. Spend 500 baht. Yo, what's in it? To be you did what you pass, you did what was so. It's saying, I'm not to me, offer to me, and one be passed. And no more than people to know. And I know more, they did a shadow, and I know more, everybody. 106.9. Ene ya wuti ye Dr. Matthew Poku Prempro na ye running mate the man pipi amanyoko no ewo mfimpi mienu ne aduonu nan abato anim sanso na ye nkane mrahye bedwani the man menhia south yanto aka sebonse yenko piemem owo soafo no na hwe akwan ana afisa kwatempo ensensem so Kwame Gavins Agbojade Smatudwa Echiremusem wahye local contractors mienu First Sky ana afenso Elsword Investment Limited for some more dia. Now mon come to man from no mom homoden. Now one entim new quantempoa. Enoda ashaman afenya. Afenso tema motorway no. Ekopion do wenya no musesi kwana kama. Na kwantu for no masum entum nyu omokram. Na mno so afo ne nsam twefo kase na ochirim sem. Ekwan atete apansam ewewe sem akuna dum. Abanada ya ne homoden bia san ko betimi ya nanso no. Fofia ntwante do adwa ba mu aben ekọ. Ne senti abanada bai enya do betena se akase da bio enya ba na hye ase enti yenwie Kwame Abojan etiem sem baba no homadi bia maban etima yi kwan maboa ma aye hyenkafo no ana afenso alesha mfa kwantempo no so masum etima dwom yi pam emna mba maden ekoye putupuru eye ensrahwe ewo kwantempo no so no ena Kwame Gavins Agboja ekyiremu sem aban ye krado se kwantempo baba no homaden so aboa mama ye kwan kama pama kwantufo hotuma dwom yi pan senti enwanimu ya da contractor mba no homaden sem obetuma ide tentem na bona kwantufo no wadom hotuma dwom yi pam wakase ekyirem se edu ba bia na yesika sem na so meka se de aban saka sika obabado abegya ne tumi so aboa na sika bia na so de ma contractors na mo se tumi akanti contracting sawupo kwan koye ne ye na mo so wantimi anya pada babaji contract ne de afiri wonsem ede memba ade man pa ofro free se aka na munum se sika sem tena na mo yesi ade sika banti mam ho baden se kwan mo ba na kwantufo no wanu masum etuma dwodem sem sei ade ton sem trefo enim. We were here a few weeks ago and we met the contractors working on the Ashama runabout to Atimpoku, Inzag, and we drew that attention to the fact that it is their responsibility to keep maintaining the road even as they construct. I haven't seen much work, especially since we left, in terms of Ashama runabout to beyond Afienya. There were spots that we thought they could have remedied up to now, they haven't. BHM, they are not even available. That is the fact. I think their concern is that they want to know whether government is committed to this. The president said it in his State of the Nation address that we are committed to complete this project. The finance minister said it in his budget statement that we are committed to do this way. I said it in parliament. So I don't know what assurance they still need. They know the process as enshrined in the debt restructuring requires certain steps to be taken at certain times. So I feel disappointed that they have not delivered as required. But let them also be aware that the maintenance of the site as there is a breach. If they fail, it's a breach. And I could cite them for a breach of the contract as well. And immediately, I'm asking First Sky Group to help MMU
to remedy all that we can do to ease the problem on the how do you call it, the motorway runabout towards Central University. And immediately I'm asking Oswald to also work on the Ashama runabout to beyond Michelle Camp, and everything we can do as a remedial activity to improve the surface of the road once we do the road main construction. I ask them to do that immediately. Any out here so for no one ever crying and a so Aquantimpo and Sam Sonny a day. Kwame Governs, Abuja no crimes na ya this year. One more at the crew Mashe Bidjani. Yantua Kasebone so na Mount Mary College of Education was so many ye Yilo Krobo Municipal Assembly nim ye pre-mantemu edi 75th anniversary ye fiada March was so made ne de toso aduonu woche won fimpi mienu ne aduonu nim ye school mountain so mo chese ya ade a etitru bebre aneba honom ye kono edi mamanya Krobo ye traditional area nene sakite sanso na ye principals edi ma College of Education so ba honom teacher unions for so ebedu honom sa na ye Eastern Regional Minister Rita Awate enre omo amkeka hu nina ebetwa mu hia ye ewo nhyiemu na senatima na eda nhyiemu ne so ye celebrating 75 years of teacher education at Mount Mary College of Education with Catholic values, impact, challenges and prospects into any tima na eda dwumadie ne so na bra dwumadie no ekoso na Catholic Bishop Adwoa Agyei Archdiocese his lordship Most Reverend Joseph Efifa Ejekum edi tuja na ochese yade atememfo bi omo mantem honom kire se asase bi school na asase no omode ochese mfie wotwe atwamu idie yade school yi entimi nye project papa bi esanse asase homa so twe no ade a omawi a court case krada ne ne pono so obomode ase obetimi ahwe na watimi aka ho asem a mpuntu die bebi entimi enkoso ewo school ni mu into akwanya we so the chopper kese e de ama nananom ahemfo amuo krobo sanso na nene sakite no Menya Krobo traditional area and associate president Edema Eastern Regional House of Chiefs say Omomodia no onyo ne manfo enkasa sane beya ometimi eja asase ho manso no sane beya mpuntuo ebekoso ewo school ni na Mount Mary College of Education ewo so manya nifishia edioson enum afashe nti enipa bi akukudam eton safra no mobile nyame ncha de woma principals womo every twam womo retirement council members any nananom manya krobo any yilo krobo womo ahimfo enso enyina eba sedmedi yase nti edi sankita ho no bibia ko yie na mekasemu mede dwumadi ni nyina ebawie sechema no meda nananom ase ansase omde ema yen na nam so yetumi etiti ana ye share sa college Mount Mary College of Education yase na nso mfie kakra abesen ekono daani de nyina no abre ni abre so nyina no enkofo be hayen ena asase no ye dia ena hanyemodia ahanye dia nti chese da ase court case daani de nyina no court case enti sene amekan wo aha no last week ya ebusua bi the court case ababe tumanim da mepuno so tiafi na mde be ma lawyer fo na omonso ayeden ahwe de me pesa mekan se yedi kanfo abrofo a ombeje ombehye college yase omunim ye ne hia se so moye to omoye bibia nti asase no nkrata nyina yewo twetwa bibia obuda ho enam se ebinom mintumi hu wan na edi won achi a womo ehye okutupa sa court case ni sa sesem no ama college no ni mpuntu djuma efa akachi ebi kra de ye ntumi anye enam se na ewo court mo achidifo no manfo no se omunyae Mount Mary College no onye na somdwe no mfa enye college ni ye Enia utiye Catholic Bishop Adwoa Agyei Archdiocese His Lordship Most Reverend Joseph Efifa Ejekum eno echi na yekono Edema menya Krobo traditional area nene sakite enso de nsem etudwa. As an institution, you remain committed to your core values of intellectual curiosity, creativity, and critical thinking.
Your dedication, providing a holistic education that combines academic rigor with character development, has earned you a reputation as one of the premier institutions of education in Ghana today, as we celebrate your 75th anniversary, we also celebrate the countless lives you have touched, the dreams you have nurtured, and the futures you have shaped as an institution. To the students, I urge you to continue to strive hard to excellence, to push beyond boundaries, and to explore your passions. Remember that your education is not just about acquiring knowledge, but about developing the skills, values, and character that will enable you to make a positive impact in this world of ours. Enya wuti ye eye kono ede mamenya krobo traditional area ye nene sakite na manibo ye nsem troni kontin hin kofi obo ana de besom ye. Yantu aka sebo no so ne nyina mo e won kran pompone mantemu. Na Ghana de hie bi a kire omadwen aka se kire mu se. Aka ne pa de Ghana ni na wonam kwa ho e pa de ato a we na kwasi ebu bi nim. Eno asa opefun ato akọ kwa ho ane waton kama gya na watua ka wo na wokro no wonu obi ani asem nansenso de ye epantoma dade Lumba nwom asem aba no esini kurei na ade hye kirem se ka ba aba ne nyina ne se bebe yadu so oman se na wonam kwa na akodu kwa menkoma circle na opem ba fun atopa na wonim na wankowura shop pasa ne ayefun gina kwa na wotobia obawie no bekofie no na I expect 39 na wuti ati se te e de afiri so ware mu kirem se ade we ha nipa bebre na okurei mu a ha adwenye pasen perform modern na wonom etimi ayehum bibie kura ade hye bi zuba ka se kirem se ade ba kumpa a tete kura ne se wotika ma wo kro totro kai troski wutima wo kosa bonse je wato tete fun aja kwan ne wakakra nti no wo bon from akakra ne na ma fun 10 times whatsapp sa na nam so sa na hwe videos Ubehu na obi Timoto sumrika tente bade ne se hwem akrowa na ekro no na waje phone na ode sen ware mu kirem se ha adwenye pa every se adenti na ne yete omanyim ne yanka se kura yatimi sabe wotika mbo na phone kitawa na obi ahwem omu kirem se security pa homa monsem Ghana nkwaye kura ade kirem yaga se kirem se omu ho kira akire omo man Ghana mnyasem kumo every se ebirima dada o majeje omu phone so waka mu a ehun behia se ne wo ye Ghana tika mu mpo na wotu kwan ya mesra wada ba wan se wo phone no online man ko bi mpo da ebe ya fom kwa de dum no na fa hye obotom na kodo ba bia wo kra na wo made ayi phone nte sa de a akronfo techi amonka prement emu ne kuma se ne nkran de enyo kra ade hye mi agasa a chechim ekwa pa de hye do ma fa so pa abo mu etise abo mu insa de afa so kwa men koma saka ashaman kaswa ne mpotima hodo bi a ye nyasem kuma ne santi omaka ze kirem se Ghana ni to hofo okotofo a mesra nkwa ho nkotofo kwa me nkoma sakre yanto iPhone okwan ze okotope ubekofo na yesemna enya semna na yesese ne dua pa na wato ne santi mamoda nam ho so fisa de yakoso okrom ha no ha adwen yesi ade sanje mre ene de yakasa betwetwe konsa odom do some ye no mu kirem no enie side I say me side ti e ko memia phone no sere de me ti say o say driver stop obi ahwim me phone am say unim say hanye ahaye a reference for kakra ha nti ade nti na wo say memia phone wa ya phone man fan share botom say eduru bodi sana nti ehwim ni phone no si ye say okochensi enipa no age na ye de etu ye ka na ekoja na o panya phone so de o mo take ma time say ya na onya ko bi so ha no memia phone WhatsApp na de ba time sa kron phone no so o mo pay attention so maybe your phone and to na maka no traffic na chia o na ma window no no mo phone afa gas no no mo de ko mo de dwane mo be ye ko na phone no tan na so no a on yere phone no wa ye say ezubo na say film aye film boy na to say wadi miti me kon na to as to yare na ba kon so as o miemia o ye TikTok ne ade na ehwim o window nim eti me this time me kura phone no say ma yere mu say to hwim kura na me yikre mu de ne enti no I would advise everybody say ono so no say ne obekura phone no
no better came for 10 minutes, 15 minutes, to not do anything. Me froka de biara na my phone na me kita o me sem. Na bibia me ko a mbesia na me dia hye me bottom. If you say attention bottom bi korati me you okay mo. E na bi attention to window car door side a. Obi timi yet so che obehwe na wahwe na wadwan akọ. Ansa na obesia du phone na wadwan do phone na akọ. Nti say na ya hwe yi. O sika no bia wi me pen oka mo. Pe phone bi de me de eyira sada. Saka tumi si wa na kaso na me wo ho so testi pa. Sa utika mu a e won se wo ye kwa wo di phone etua waso e wo sa wo side say ya e won se wo di phone etua waso. DLFM 106.9. Say the obi ntumi ye the ensure because omofa door ne nchen e na di hwe. Se mi nuanom omo tonton fun wa kwan na bia we ne biri hu shan obi pita ne fun shan o hu se adufode ntino okota on fa fun papa ma o o de bomb na ma o ana wan se futu so mo tika mo yo call no mo tika mo na mo yo call so se won hwe mu yie boss no bi won mo ni abere onya obo scan ni tu o sena to fun na do ba no ntimi nyina o so ntimi nyina anya se bi obi na won che na betima aboa so o che na o de fun no ko me huru bebre wato akura na se wo yi fun to na se obi dura no anka nje se fa fun na wa fam me kura na ye fa me de sa na me de ne ya mtiemfo de 20 man fa nko o de kwa me de Ghana card ne kwa ye chensi na ebeche no to no na sande ba le bonus market ye mien so no awagi bi pa ti boss de be ya kronfo nyina kro obi de ka ho mu hwimye why de pa obo na soma kase miensa nyankopon wo nhira opa na ta bo ma soma kase miensa anka am se Sammy nko magyan kram eni a woti ye eya Ghana de hye bi ena wonom ede afutuo de ma ahyenkafo afenso ye na ye ta afutuo skini se ye hwe ye hu ye pafri se ne wona nkwan wa hwe ni ya wo fon no hwem akroma de ko mo ni na ho ye pente sa de awasum ebe ye hye pa e won se wa hodo no ena ye de asum we yenko pie mo Nigeria mamu na we ye twapo akopie mu kura ma no nensem na Nigeria mamu no owura bi enne ho kafo wato no boase asa na yere nyensan ni senti oba ne mra so oba kwa resabia na ja wakwa wo na oba no kodu we na hospital no na doctor fo ne ka cha ne sem wanu mbehia 5000 500,000 naira ejina o magana sika no 5k sika mu ne ye 50 million na doctor fo ne ka cha ne se be ma ye hia sika yi kratie hwedi o se da bi sika nya de amenya ne senti munya botaka ka doctor nse wunya de ne fa odehie ne ko fa yere ko ba bi kram ene be ma time ne so de ne kwa ya sabia foforo ebe na mokọ no afido hum se asem ni mu aya dem oba de kọ da na chi be bia kọ no mu aya pa no be ma ne sha se oh kami mesra wada kwaso anya hoden gina wona so ka asem no wa mofra se wu sesi atome so amofra infa na me do mofra na be ma yi kasa ye bia chekere wa ba yura sa hore ho pam na video sa hodo anam x afon 10 times on chire mi sem be ma yi kọ kro ba yi bia na nso ankosi aga omkopia ya sabia foforo ba mokuade a okuade azane owo ekura mo ne kwantumi njenti okodu mu pe na obai kana na timkeje obai ejam na Ghana fo bia ka se kirem se doctor fo etiri mo den papa pa sa sabe obi ba ya sabia ohu na se ade akoye se pa matumi atena se e mo obai atumi awudi a na asemo emu aya pam na DJs gibi efa bi ro ntoso ne enkwati ensema oda na be ma no ekasa no enkomo twetwe na yere no etwetwe ne entiesema wo do be o motwetwe ye no ebi kids please you need to be very strong for me you need to be very strong please mo anywhere mo go I beg anywhere be strong please be strong. 106.9. Let me look at me would you yeah would you show to me Kemi I love you so much, please. Okay, please, Kemi, please now, we are going to the hospital now, yeah, we are going straight to the hospital now, Kemi, please, we are going to the hospital now, right now, okay, Kemi, no, okay. I hope obo don ho kafo entisa na doctor fo chire me 5000 Ghana cedis o manyanti obai da ne nsa so prayer timikeje oba na wu emna yo ho sem ye pa we na agina we so na ya dan ye ho akwagen abofo nka to ye ba kase bo no e be kenka de aka nyina e de asomo
makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yetie ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yamamu akwaba fianke kama jwe nchire ni bia ne yemfa somo. Wei efri master plan na junior kentampo na ochire misa abanye. Galamse ajiba bia yesra do bomode ayi bibi fafa ho na galamse no ase entumi entu ya dase. Wei se efri kofi parliament na ochire misa kase bono. Emu de sa no manama enam agrabo bikuma pa. Ghana ho no munyina na de hye no etie di frame. Richard ahwe na ochire msenche akase yankoma Nhyiraba Kwadwo Sammy ni Adwoa Agyei Sikapa kase bono. Emu da pasa no manama nam DJ Ghana man fidie ni so. Ewo boy station opana so odaya se na dwumaden a yebo edesom o my Ghana ni yeba won chen so fa na min so fa sama da ho no mo ne mu odu pasa chema wontumi chen. Ne nyina ne se fon a hwehwehwehwem waka mu wotikam ne ahwem wo fon. Wonam ho de manama akosek na akoto fon be kona semina. Afutu akọ experience ne wanya bida wonya bi na tesen afis wonya bida nso a afutu o so mu sen 0534050199 0593406565 mesra da babo ne tentiem ne unia so etumimlam 30 seconds pe. Hello majo. Praise you over. Hallelujah. Kofi ma shamo da month senior wo fon ma jeda over me dey la me dey uti na me na market na ko tell me say uton for da me tell say the Udia na nya shop we new shop until me dey say for ni dey any omo net pa yo ya da se pa me so me da se won so betimi aba 053405019 and 0593406565 akrama for ma hwemo de pan yana. Hello majo. Hello atisai ya mi adumo senior wodin ba bia kasa free awo very Yusuf perfect man senior Yusuf ma yente wanimre Ghana for ankasa de ye tibo do no kwanya mi animu ni se obi na mudwamu nko na so wana ma aisesa bi o nimba bia wo kro bi ani pa do mu na mtie wo so keka wo ho na wo ye hye na wo hu se fa kwa ogina no anya wo kwa ogina bre wa hu eti ayen to ye so ye ho fo na kro no so de nyama beto ade o ma kra mate me da se bebre senior. Hello majo. Nana Kwanso. Oh, senior Kwanso a. Nana Kwanso. Oh, Messia Kwanso a. Me fa form na ba ye kasa mayenko. Eske dodo a. Senior mayenti anumre. Mr. SK. Hello. Oh, I'm say Mr. SK wanti an kafacha me pa. Hello majo. Yania. Senior wodin ba bia kasa free. Kwanso. Oh, Kwanso a me fa form na ba ye kasa mayenko senior. Na the almost did for this go had here and you can control. Eh, Madru Hanso. Almost different habata. Oh wow. This is down the media night that Madame Camu, some low grass no passing outside. Oh, about who be on the other side. Oh, time. May show number console place on the other side. Wow. It's phone didn't serious Ego so e ka ho nse npefo betu ho na mo na ama ahoba mo nsem ni mo ayire wae ye da se bebre nya me nhira won so betimi aba 0534050199 0593406565. Hello majo. Hello. Yes, senior wodin ba bia kasa free. Hello. Wodin ni ba bia kasa free ahofe. Ahofe. Good evening. Good evening. Wodin ni ba bia kasa free. Gladys dodo wow. Oh, my Gladys, na mpom design. Adomo na unswe. Ya mi adom metia poye pa mama. Biya me pa.
Labra. Oh. Manyami wa mi ya mi ko bi ubeti ba tu shum. Oh, kafra. Ama obi anya steady. Yate. Enana waka no. Saturday ni ya damasio. Yes, ya damase pa. Amen. Efra for yesre, mamu mfre bi office be biaduro no. Enya de betumi afa ko no bi ntimo mfa ncha ye pa ye bre no. E de anim kan ye pa. Kase bo hu se mufo no. Eye Maze, Mebel entry NSM mu edema yen. DJ Zikibi de ekopie mu e wo Facebook no so. Akenkan fo so ye mienu, e di ameje so. Eye Kwadwo Kwadwo to be de shi konkron. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene. Adwoa Agyei Sikapa. Yes, osma pakaje da batnase. En spouse no, e mu be de sa no manam. Ebei, apakaje no betnase no de kopama so nsem no. Atoa so, e de asomo. DL Power Sports. Emu ade. Ejawo. Enti omo nyina mo enitia adehye. Ukudagbe wotro amele gbodro no vinyo fo gboto fio gamagbado megba no in sports ye metwogbo no yimenko enyu DL Power Sports update mede kukuno wotro ya yomade na madena grona madena mesia mepropomoto fio no chome radio adre DL 106.9 sports eya dimila ye me no metwogbo no tamede kukuno engbade radio alegia na nenogia anyami ganyobi twobele bo uno ko Facebook YouTube gbekene menga bo efia no yobeshe gbekene watashie ko wake sports ni ba egbeji DL Power Sports update menkwa bo fai ni ochamoko ni mokwake moko ni mofiamo ke radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Wednesday evening, we are back on your radio to bring you the best of sports update you get in the nation, capital, and beyond. Call DL Power Sports Update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that we are back to bring you DL Power Sports Update. Abusi amaminyina we so na enanyumre bibia obi amemo adwon ama wakwa ba mfamra nkampumpuni mantem agiatum kasafidie kese ba ko pesu DL ohani nsia echiripo enkron ukuada anyumre agudie mom nante emre wiedu se yesinkunya na agudie mom nsama wodo ayakwa kope ede abre yensemu fo watenase wajebre wawu so so ne so kroje intebe ni nyina waye fimni akede osie modu otiefo editie se ote ohwefo edihwe se ohwe na yen okafo nso no edikase ye kan ne yatenase a yede ewonsam ebabesomo na ebusia yagudie mom nsama edi adencheche bumfumpa ne de na yadane ewo Ghana ebibrem ene broni kroso ewo amanone niesa wotibia no yaboabo no yereba ya chechire nsam no tamikuchu yebesane mu ede egufam ede ama yetenase bia na onim se dwumakuo bia da roma ena yedi DL Power Sports update ede eba ntebusia babibia wo na nwumre kame ho na yamfa sida kese asida chenchirenche no emfama Lumba nsupa na Lumba nsupa eye nsu abadwama nso a emu ode emute eye kroje na Food and Drugs Authority aye ntwhwemu ade atum se ne obepiem Ghana na opensu emu ode na emute na ye kroje ndia eno ani Lumba nsupa no ntebusia nsu esa onom no enoa eye Lumba nsupa efiefie mononom kolani kosko amomfama omno momfanko wudi dwumade bia fa Lumba nsupa no
efedina bibia enya kama enso so emfama o eno achimu amutuntonso efiti traffic move for cars amutonso provision store water depot munyina no Lumba nsupa no ena mekanfo ede amamu momfendi mudwuma na bibia enya fine kama bibia fansu aya no mo de abusia eno ni Lumba nsupa no obia numbi na bibia nso enya fine emfama no ewo honom mo am danso ma ne mpatem atadwen mate dende madam abanyameche eye distributor mo betumi enya bi ewo na kache na bibia nso aye fine obehunu wa Pietus Lane obe Lumba Sport no eye 0557 349401 eno dance man ne mpatem fo no mo am fanko ene mpatem mama Vic mo benya bi ewo na kache 0500 680783 Lumba Supano Pebiato DLFM ya kachi ewon kran Agbogwa Junction ya ne Wisconsin International University no ena edi animhwe o de bora ya kachi ube piem ewon ya kachi a o de bora ya reception oba beto abayo bi wo kachi ense ope Lumba Supani biato obedi wanim na wa guide o na wanya biato na onso de akodi udwuma na bibia e kama ba bibia wo bia no open dodo edi edi udwuma bia from my true ye na mpenefo eri bibegu hyen ne ya beyidi ama na odi adi udwuma 0555 0 no abo 5 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba Nsupa ekitemu na nwumre yede ensam no eba from afar miri akwam yafum ekame won mede ensam no ede eba obepiem awo fiduam anso DJ Zigibi ore yen ato abefo ntentan kese ne so Facebook DLFM 106.9 and YouTube nso no DLFM 106.9 onso no obetumi enya bi ahwe mi amede ensam no eba na di ameje so no ayensu ano de hye apakanGH the blessed ki mena meti akunya kese mo de ensam no eba beso ententem so yensi fam na yenhye ensam na semfam fi yendiem Ghana emfama yewia na ye de bibrem ne broni kro so de no de atoa so de amaria menhya se emfam fi the senior women's national team the Black Queens of Ghana akache na enchebia emano omo alkono ebetumi abaso eno women's African Cup of Nation na omo prepare senebeya omo kopiem women's African Cup of Nation 2025 nasia enyama ebetumi akoye ede amaomo na on the 5th of April and 8th of April respectively no the Black Queens of Ghana epiemo maya yefene Senegal no makoye campaign wo na 5th omo bebo friendly game against Senegal and my national team no na ne nansa so on the 8th ometumi abo another friendly game against maya yefene Senegal kroya na enam santimeno kase Black Queens of Ghana coach ayefene Kim Las Biokegren watonsa area from Maiwa makumako eduonumienu so omo mesien na omo nkopiemo maya yefene Senegal na omboaboaron omo ntumi mfanko hye so emwasa two friendly games no senebe omo ko alko na asia enyama ebetumi akoye ede amam na mbabawa makumako eduonumienu a coach friend Kim Las Biokegren atonsa ede afrom no menya abotre na men breaking it down emfamoria senetiem obenya Cynthia Fendip, yes, or a goalkeeper, or Casquadron, Ubenyana Answo, Grace Banwa Ewo, Kerry McCarthy, Anastasia Achia, Justice Cheneboa, Portia Boache, Princess Ousu, Ernestila Bambila, Susan Dia, Nina Noshim, Azuma Bugri, and Felicity Esuakon, yes, Felicity Esuakon no, Jacqueline Ousu, Jennifer Kwadwo, Evelyn Bedu, Josephine Bunsu, Patience Peterson, Kundok, Sherifatu, Sumaila, Princess Edubia, Gifty Asefua, Doris Bodua, and a Princess Manfo, Wene and Maiwa Makuma Kwadwo coach friend Kim Las Biokegren aton sadia from some messing na omunkopiemo my friend Senegal no omunkoye campaign embo two friendly games against Senegal man national team na yabon komanda nwumre enso ede achro ye fi Black Queens akachia yemfa yeni nchemo the senior men's national team the Black Stars of Ghana akache na nyame adoma me busum ya edi anim no Black Stars of Ghana edi nani chemo English approach memo my Enquiry friend London
na omo de eye 4 nations tournament be de akwakobo ani yaturi din Unity Cup London 2025 enti boys no mon starting ya mo passport munya no ready na visa process no and starting course we say Black Stars de nani chiremu wo Ingresi approach memo ho de omo ye colonial masters enti ye kwa ye nkrom ne ye ko enti embassy na no magogo nyama me say ye nkrom an ye ba mo na mo colonize enti ye ba ye nkrom na ya ba bebo Unity Cup de wi a ye be sa ba Ghana na ya bebo ye mbrawa enti Unity Cup London 2025 Black Stars ekobo na amaya hodo makoma na ekobo ni say nete Trinidad and Tobago omo obi Jamaica the Reggae Boys omo obi ubenya Black Stars of Ghana ena yenuanom omo anko bia wan na beko Alataya Nigeria na say na Perry no ATM on the Tuesday 27th May 2025 Trinidad and Tobago Soccer Warriors omoni Jamaica Reggae Boys ena bebo na ni kuadas one 28th of May 2025 the Black Stars of Ghana eni yenuanom the Green Eagles Alataya Nigeria ye de abwani enti wa oberi ni no between Trinidad and Tobago any Jamaica no na wa train the winner between Ghana and Nigeria na mo the final no e de akobwani na fence wa obelusu between Trinidad and Tobago and Ghana and Nigeria mo so no makwa akobo 3rd and 4th no wa ye de awonsam and so asumwonti challenge for me say meya Black Stars edi na ni chemo e wo London Unity Cup London 2025 ye de kwakobwani enti nsantwerafo na echitafo no mo visa process no mo starting yan wadwuma na bibia enya kama enso e wo everything o kira ko madam meba na media na to enanim na ma start your process ese ekopie mu e wo England na ye kokova tournament we na bibia enso eye kama enso ye fi Black Stars akache emfe ye nchemom e wo Ghana National Under 15 Boys National Team no makache meno kase o metu afi Ghana o mode o mani achiremu e wo man kronkron Israel then omkoye omonso kwakobo invitational tournament bi yatuni din Mundialito Invitational Tournament na GFA etumi secure Mundialito Invitational Tournament e de ama National Under 15 Boys National Team senebeya ombetumi enya eye tournament bia omo beba European experience ene bia tournament experience no omo nso ebenyante hyene so farm se Ghana National Under 15 Boys National Team no omo di omani achem ewo Israel omo kwakobo Mundialito Invitational Tournament yede awonsam enso ede amawo na mimpiemo ewo Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama abebio na kache na boys no ade amotwen anima che said the ben a betting tax no Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ebeye fi ono atadwe matidende and officially no Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama was signing a amended bill ababaye law embra betting tax we ye fuo e-levy we ye fuo and emission tax ni nyina we ye fuo enti boys na atadwe matidende everything that ko twa better zigibi no mo aka no mo hwa mo bet na aban ne 10% biem sika ni nyina ebe ko mo botom to officially Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama was signing amended bill amana be mra betting tax we ye fuo e-levy we ye fuo and emission tax ni nyina we ye fuo a yebo enwon komo enso ede achiro ewo Ghana Men's FA Cup na otwi quarter final no etodwa na result say na kokoyeye esanse holidays ni ntino wentumi ante result ye ntimu maudia say na quarter final no ekoyeye Atram Divisa ene Park Academy game ni nyina ko na wie na 1-1 ye de bunsam adwoso atopreko e de ehhehye so no Park Academy ehye miensa ema Atram Divisa ehye enum entime na okase Atram Divisa a qualify kopie mo ewo semi final na dano memre da ye ne Gordon Atram kasae no o ka kire yen playing o se obehye Park Academy ampa wa hye o makopie mo semi final o se FA Cup no beje na wa kwa Africa Gordon Atram enene eya Atram Divisa eno no Brekum Chelsea so hye kan ba ko Bechem United entmante Brekum Chelsea final o makopie Kara United any golden kick 0-0 penalties no
5-3 in favor of Golden Kick. Almost qualify Akopima was semi-final. And Asante Kotoko actually True Democracy bomb camino Omo Timuba kwa Asante Kotoko and so Epiemo was semi-final. Now Memano Omo FA Cup semi-final perino say NTA a Trump divisa any Golden Kick and a bebo na Brekum Chelsea any Asante Kotoko abo na semi-final no ebeko so ewo takwa TNA Stadium na memory that 10th May and a Trump divisa and Golden Kick bebo 7 p.m. na kwesi ada 11th May no Brekum Chelsea ni Asante Kotoko 7 p.m. omo the game no de aboania ye de ewonsam de asomon away from FA Cup yen team ram ewo Ghana Premier League ne dia match day 21 ekemo esane yenua na Napoli ni wo ninti na endra ne ne empenefo ate ediefio endra Bobo kwa friend Bebiani Go Stars omo she kanimi no ema Heart of Lions etimu ba kon and offense Mediaman Sporting Club eche Basekoli Stars bome kami no omo timu ba kon ene games no nyina aba na wie na say ene kokoyeye unim say nso atreman atweomo enti automatically game BSA team bi ne nso atreman body team no yaba awarding 3 goals 3 points enti on this note no Accra Lions enya 3 goals 3 points against Inso Atreman Adriana Football Club and the Young Apostles Scotty obi ahye ne yonko mienu Kumasi Asante Kotoko omo ye ni kejiwa ba kon Brekum Chelsea entumante Dreams Sesi ehye kan ba ko Bechem United entumi ante Kara United ehye mienu Legon Cities entumi ante na Vision FC Shamiensa ema Samates etimu mienu enso ewo yenko piem ewo table no so na unsa na table no etidia say na tie Asante Kotoko ehura bedikan 45 points mienu Bebiani Go Stars 44 Miensa Heart of Lions 40 and 9 Mediama 38 and numno Heart of Foka omo 37 points and so yanko aseo omo da relegation zone say NTA 16th in Swatema omo krade omo yi omo wefi league nti yaka yamfa omo count 21 points 17th Legon Cities omo 21 points and 18th no Accra Lions omo so 20 points omo re aswa teams ni nyina yede enwonsam ede asomo emane league nso no games so match day 16 Northern Zone Prison Ladies 1 Northern Ladies 2 Supreme Ladies 3 Sunshining Ladies 1 Tamale Super Ladies 1 FC Savannah 5 Fosu Royal Ladies 1 Kumasi Sports Academy 2 Dreams Ladies 1 Ampemdakwa 0 table no ewo Northern Zone Ampemdakwa dikan 37 Dreams Ladies Tosumienu 31 and Northern Ladies Tosumiensa 24 and 9 no FC Savannah almost 23 Timo Chatwo no Sunshine Ladies or 8 points and so Southern Zone match day 16 result no Army Ladies 0 Hazakes Ladies Halifax Queens 0 Police Ladies 1 Faith Ladies 1 Soccer Intellectuals 2 Ladies Strikers 0 Jonina Ladies 1 Epiphany Warriors 4 Berry Ladies 0 table no ewo Southern Zone say net Hazakes Ladies omo ndikan wan ebedikan omo dikan 35 points Police Ladies Tosmieno 33 Miensa Jonina omo 31 na Soldier for man Army Ladies etoso enaya omo 29 Tima Ware ewo Southern Zone Berry Ladies omo 7 points and so ewo wa yede enwon samadema nti yama me gift yo ware keka hu utim no omo re enso ewo yamoni tew ewo amanone na yansore so na zigibi eme take over emfa woso no enwoso modia ebibrem yandiem CAF Champions League any Confederation Cup no quarter final no in the ashase first leg na CAF Champions League no say na quarter final first leg no games no result ekokoyeye Mamelodi Sundowns etnafie ewa South Africa omo she kan ba kon Esperance Sportive de Tunis omo fi Tunisia omo entumi ante na El Ali efi Egypt omo tenafie na omo de CAF Champions League gas omo japade omo chi obi omo she no maje ne dodo de chi obi a omo che Al Hilal Omdurman a omo fi Sudan ebo mekaba ko pew omo entumi ante MC Alger ewo Algeria omo tenafie ema Orlando Pirates of South Africa ekobo mekaba ko pew omo entumi ante na Pyramid FC ewo Egypt omo tenafie eche FAR Rabat omo fi Morocco na ne omo kapolpoli and 9 ema FAR Rabat etimu ba kon eno CAF
Champions League. Now, Yanko Confederation Cup no say and omonso no omo quarter final first leg no result no ekokoyeye Stellenbosch FC omo fi South Africa. Omo tenafie ene Zamalek omo fi Egypt kotie obi antuma mfa ball Anthony Yonko Atnam 0-0 ena APM Asek Mimosa omo fi Ivory Coast omo tenafie ema Renaissance Sports de Bekani ye twani tia friend RS Bekani Morocco omo FA president ye friend Foxy Lecture ni team eno no ohye Asek Mimosa kabako wentumi ante enso so ewo honom ena afenso no Boboku a ye friend no yes Boboku a ye friend Amasri omo fi Egypt na Amasri tenafie she academy no Emma Boboku e friend Simba Sporting Club omo nso fi Tanzania omo entmante ena CS Constantine omo fi Algeria omo tenafie any another team of Algeria USM Oje ekoti obi acha ne yonko eka bako nso wa yede awonsam ede amam enanwumre English Premier League no games ebetumi atodwa enye asem ketwa na ye big games ena etumi ebaso na Bournemouth ene Ipswich Town edi ebebani sanso na Boboku a ye friend Brighton and Hove Albion omone Boboku e friend Aston Villa edi ebebani Manchester City and Leicester City a big game and etumi ebaswa enye enkwara asem kra enso so ewo honom eno ye Manchester City and Boboku a ye friend no Bournemouth and Leicester City wo na me run through and from our games no shall see 6:45 na say na tie ya bob 50 minutes Bournemouth enshebie Ipswich Town enshebie sanso na ya bob 50 minutes Brighton enshebie Aston Villa enshebie 50 minutes and ya bo Manchester City asheba ko Leicester City entumi entie and 50 minutes Newcastle United enshebie Brentford enshebie and afenso Newcastle United enshebie and Boboku a ye friend Brentford enso enshebie Southampton enshebie Crystal Palace enshebie and abono nso 7 pm Boboku a ye friend Liverpool omone Boboku a ye friend Everton edi ebebwania ye de awonsam enso edi atu animo na in the big game bako ebaso eno ye Spanish Copa del Rey semi-final second leg na first leg no Boboku a ye friend Barcelona ene Atletico Madrid ekotie obi ahye ne yonko ekanan na enayumre ebo nonsom pa mu 7:30 a ena second leg no ebaso eno ye Atletico Madrid etna omufie Civitas Wanda Metropolitano Stadium no mane Barcelona edi abweni na two teams no omo line up na betodwa memfama na yansore so ne yenye ne yemfansem no ensidia Atletico Madrid obofie with ni coach Diego Simeone players odi ragame no senete Joan Musso goalkeeper odem okwa intenteno defense wa Cesar Azpilicueta formerly of Chelsea oni Renido Mandava ena ebo 2 and 3 no enti Cesar Azpilicueta ebo 2 ena Renido Mandava ebo 3 ena Maria Jimenez ene Ruben Lenormand ebo 4 and 5 okwa infinfluwa Marcos Llorente Rodrigo de Paul Pablo Barrios and Guillermo Simeone, Diego Simeone on one ba, omone about former midfield no, and Antoine Griezmann and Julian Alvarez LED lines no, into Atletico Madrid, about 4-4-2 formation on the formation no Diego Simeone, Oko bench wa, Conor Gallagher, Koke, Alexander Sarot, Thomas Lehmann, Samuel Lino, Jan Oblak, Clement Lenglet, Nawel Molina, Rodrigo Riquelme, Azel Wessel, and Javi Galan, Omo United bench, Edema Atletico Madrid. Yanko Barcelona afema, Omo coach Hansi Flick. Ni formation obono, 4-2-3-1 formation. Vuzde Shexdini, Eda goal post. Alejandro Bade ebo 3, Jusconde ebo 2, Inigo Martinez, ene Pau Kubasi ebo 4 and 5. Oko mfinfino obo 2 holding midfielders, Pedri ene Frankie de Jong. Behind Pedri ene Frankie de Jong, ubenya Rafinha, Fermin Lopez, ena Lamine Yamal, ena Ferran Torres LED lines no. And so 4-2-3-1 formation ena Barcelona bo bench for Barcelona no. Ubenya Ronald Araujo, Gavi, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Enaki Pena, Pablo Torre, Pau Victor, Eric Garcia, Diego Cochin, Hector Fort, and Gerard Martin. When Sone Mranti at bench, Adema Barcelona, Endra, Real Madrid, Eshe Boboku, Yefreno, Real Sociedad, Enti Barcelona,
ene Atletico Madrid wo be win no na Copa del Rey final no ukohia boboku a ya friend Real Madrid enso wo a ye de ewonsam e de Copa Italia semi final ya bosimane miensa AC Milan enhye bi Inter Milan enso enhye bi ena afenso no DFB Cup semi final wo Germany yesi akan sima dunkron VfB Stuttgart asheba kwa RB Leipzig entumi enti enso ebusia ekwan e wase den aboboa no ena babewie yemfansi na afenso no dwumadi atoa so no emetoa so eno eye awoso mempenifo a mohwe o Facebook nyina no minchia mo makafu igajo ena lastic Di Maria yes hwe ma minchia ena the senior most Razak Madodges Abubakar yes senior journalist yes formerly of Plan B in the me boss ewo UK me boss wo UK na o me coach ba kwa me mfani ndi agro o tie chire no tretre me apaka no waye ni say I know waye ni say me appreciate ni pa I know ya Razak Madodges Abubakar boss and then you me live from UK ma minchia and so ebusia ye de si asida kase enkoma menua kwa me afum baby bio obia kwa me michiaw enwumre anso DJ Ziggy asida ya odi Ziggy ede eko Facebook and YouTube ema wonya bi hwe me nso ameje bre ede ensam no ebesomo no edi ameje so no ayenso ano de hye apakan GH de blizzard ki yakwe de yenja mu Ziggy eba no de awoso nwum de ene kasade ede ababeto aso de ama me amebra pani Mr. Kofi ayenu ayenso ano so ate utie minchiaw one wife sister Mary Ebusia ya sorry so Ziggy is up next with Awoso.